Bismillahirrahmanirrahim. Ba'ati qulubal alamin bi'asri mahliya wal bisyri qal sama. Inna namana. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesokan jawab salam abdina ngegeli tak ngegeli dek keajunan sobung masalah sepenting dan gula pon ngikuti napai pon se debagi Gusti Kanjeng Nabi bahwasanya orang Islam itu kalau bisa bertemu harus ulu salah. Kayak urusan ajawab ajunan nikah ikhlas tak ikhlas ngereng kesokan. Atau wat tak atau wat terserah. Ajawab tak ajawab terserah. Odik ini kesekarap gue lebih sampian. Keng ngaen gue lebih sampian bakal mate. Saya lakon inten gue ajunan situ jadi toles bengallo. Enten gue tak ngosok enten gue tak ngosok mon beda kiai ngosokan kiai apa jadinya tapi mon urusan Kanjeng Nabi urusan agama sabora setengkak pun tak nyorot dan gula wallahi demi Allah demi Rasul engki apa boleh pas aku ganggu ahli sunnah wal jamaah tak nyorot sekali aku ganggu Kanjeng Nabi aku ganggu agama kula ajunan tak nyorot cepon guru dan guru cong kakek mun urusan agama jok nyorot teka setengkak cong kafir ban jadi gula tak nyorot benih keng sombong punten memang harus Islam dibela meskipun Islam tak butuh belaan iki Islam ni kepon derajat teki pon mak tak usah kebetir sampean agama Islam pun lagi ontong aja tepak. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni kau tegih derajat. Jadi sampean ni meskipun la odik rep sekarang sampean kan pergi pada iman pada Islam dia dan gula ajuan kita termasuk ontong pun kian. Engki. On. Ngereng salam dan gula iulang na boleh. Pecek ikhlas sah, pecek estonah kesalam kentoh. Karena salam kento menabi eca aki madura karo cek sae na Pak. Assalamualaikum mantar selamat akapi. Warahmatullah mantar oleh rahmat Allah. Wabarakatuh mantar oleh barakana Allah. Odik boleh sampean mun tak selamat Pak, tak kira sae. Odik tak oleh barakana ban rahmat Allah juga tak kira sae. Orang kuaku masuk surga ini karena rahmat Gusti. Yang sampean bi kuliah tu aki mantar oleh rahmat Allah aja balok kok kopeng dulu pada saya dan ring Bengkalan gitingkel pohon bu sampean ring kama kiai gula orang Indonesia mak cak Madura kiai gula ni ketoronan Madura keng bede jebeh keng tek yakoh gula bi ring Madura pohon di kama ajunan oh di jebeh benih ring Madura punten benih padahal pujuk gula bede Madura bujun sampean serek ya tendek le beda bigula nah kok sampean gula keluar pah nyongkem kabeh iki gula todus iki mun tepak mun kelero Nasional Muhammad pon ajunan bi gula sa jawab salam itu akin kabeh lanceng umur lancar rezekina berselamat pona otangah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangin boleh ki? Allah ni kegencil, Allah senang ke perkara saya kegencil. Saya jawab salam dan kula setelah kalian itu aki namantar keluarga dari keluarga saya barokah. Potra-potrena solihin was solehat. Sandi anak bini bajana lakeh mantar tuli baju lakeh. Sendi anak laki bejana bini mantar tuli nemu judu. Wala keluarga ajunan berdua sejanda itu agin baju kiyah.
Bu ibu agila ibu dirasa. Paling banyak jandan enggak. Bu hahaha itu. Ya Allah. Keng si paling terpenting mantur muka dan gula ajunan sedaja benak foto dan gula ajunan duriyah dan gula ajunan sepetong toron ya wah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantan gula ajunan sedaja mantur muka dia pangkat derajat husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Allah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ada sini nyaut. Padahal ayat ni Pak, ayat ni mak lamba baktona sahabat Abu Bakar radhiyallahu an nalekan mangkoh areb Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pah beda olar kobra. Mun jan kata lar napa? Lar sendu. Lar centong. Sahabat Abu Bakar tak akuli arapa takok Gusti Kanjeng Nabi bungo. Meskipun senajan ekek apon bi lar centong sahabat Abu Bakar tak akuli. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi oning perasaan sahabat Abu Bakar langsung ada bu ayat nikah. Keng ajunan gula pas mator ayat kentok iburu ajunan ya tak akuli ya tak kebi ya tak ramo ya tak nyelbi paling lebahin semangkah ya tak kemo ya tak kebi paling le sengkah. Bersapa na orang sekindi iman berdebun Allah becah ngetratena lesan keluar Allah. Sampean mata nyelbi apa mak? Bu tak ngerti. Iya kalah kok lah. Nanti kening terus aki tinggal dia adalah. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al ayah sadaqallahu azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Al-qail inna awlan nasi fi yaumil qiyamati aksaruhum alayya shalah. Wa qala aidan ajilu bis salati qabla al-faut wa ajilu bit taubati qabla al-maut. Al-hadis atau kama qala wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepo, para anom sesami muljah tore mulja aki Gusti Allah. Abdina tak bisa nyebut asmai pontong setong, tapi tak bisa tak ngurangin rasa hormat abdina da sedajan para anom, para sepo, para alim, para ulama, para agung sesami rabu, sesami muljah tore mulja aki Gusti Allah. Langkong-langkong Saibul Bait engki kento Abah Masyhuri sekeluarga sesangat dan kula muljaki. Para onjengan, para bapak dan para ibu rahimakumullah.
Sebelum mengiring sareng-sareng muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamuhu matur muga katur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelaban pemator la sallallahu Muhammad. Pon dan gula tak banyak debu. Gula hadir ke kantor ento mak benih keng karpet hibi iyon jeng. Eyon gula semaja datang, gula makin pon datang. Soala al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Jadi gula mon tak datang takok endi makin gula pon datang berarti gula tandi kun karo Pak Masyhuri sendi otang ke gula. Jak gelak tak norok nyangwin ban. Tapi matoro keng mon janji untuk maksiat kepada Allah, matoro tak wajib paten. Karena apa? Nikah urusan mun maksiat dak ka Gusti Allah. Ajanci antara ngatu ajam. Ajanci antara nyemuk balapan bode taruh nah. Ajanci antara ka karaoke adu gem. Sampean tantar oleh ganja keng mun urusan kebagusan sampean tantar endi gula makin mon la tandi alhamdulillah. Pon. Saya nomor 2 gula nikah benih orang alim mak seborah napa boleh alamah. Gula nikah benih orang sece pas duk ruyu bunten. Gula kento benih kiai napa boleh ulama. Yang gula nikah teman mundu. Jadi mau ngomongan malam makin kento anggap gula nikah baik burin aja. Anggap gula burin aja. Kayak mon kepangki bi gula, kam abai jak nyelok burin aja. Entor kopi kok ban. Maksudnya apa kayak undur makilah wala tandur mang wala. Cok ningalen saya rasa ada bu tapi tinggalin dekik napa saya ada bu lagi. Engki. Depada keluar dari burin aja mon pote bunter aja telur kalah jadi. Kening gay jemu, kening guring, kening jual. Engki. Tapi pada pote tengkan saya keluar dari burin aja. Siapa orang? Keng akar pleker jak kalah aja. Temancok aja. Makan jebon Syekh Imam Asy-Sya'rawi Al-Mutawalli meskipun jadi orang alim bisa ngeber tapi debunah tingkana tak sesuai dengan syariat la ta'atah tak wajib taat. Nah sallallahu Muhammad taat norok dia. Tak wajib taat. Sallallahu Muhammad. Nah sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Terus astagfirullah. Mak engkau ada benih tukang parkir. Terus. Pulang kok sanggup dia dan perapatan al-amin roh boleh. Tarik kiai terus ngiring sekento mah. Terus. Pulang kok yang ke tukang parkir bola. Ulangin. Terus. Masuk baik kok. Tarik sis. Semongko gigin jadi ya. Mak tambah kok semongko kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Tat. Bon. Dan kula sareng ajunan kentoh non. Sepora. Gelem tak gelem, kula bisa sampean bakal mati. Engki. Keng urusan ngadaan kula, napa ngadaan panjenengan nikah apa-napa caipun Gusti Allah. Keng secara pribadi dan gula tak pate keburu. Pada ki. Njak pelama bade saya keburu. Ngerasa ki odik lah jubet umpama ngereng kada kayak colok-colokan engkau. Sallallahu Muhammad le lastaren odik kento bade mateh lastaren mateh eta kotak odik po dadi ting mateh eta kotak odik po le tilana odik nikah kuak kue bang kita ki pole nyamanan ki popolong dan ngi padang maksar. Lah dengan padang maksar ni ketan gula ajunan kebingungan Pak.
Kebingungan mak ikasak sobung la sajarotah tada kak bungkaan. La baitah tada ong naung. Gue lebih sampean tak kenal di kaseran tak kenal. Bi emak tak ketemu, bi embu tak ketemu, bi anak tak ketemu. Ada saya ketemu. Bingung pada posang kebibon. Mata posang areh atas saya cetak dan gula ajunan sekelan saya tidak tema panas. Lastare kento Gusti Allah makon malaikat Jibril dalam Gusti. Mikail dalam, Israfil dalam, Israel dalam. Sareh pesare na Gusti Kanjeng Nabi jagai sira jaga ya Allah jagain Pak sare endel Kanjeng Nabi pesare Kanjeng Nabi ikamah ternyata bodi cahaya Pak tera Pak kum ya Rasulullah kum ya Habiballah jaga ternyata Gusti Kanjeng Nabi tinggal jaga Pak sare en beni keluargana Sayyidati Khadijah Sayyidati Aisyah sare en serah aina ummati kamu matang umat dan gula ajunan Pak sare tinggal bangki bi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamolo cok tak pada Pak umat Kanjeng Nabi bi umat nabi selain Pak on umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tera Pak mancorong bagaikan lampu merkuri si ahli wudu ya Allah muan tera seran juga tera tanah tera kopeng tera sokos juga tera keng mon ahli ibadah mon saudu cuma dukale setahun Idul Fitri bi Idul Adha enggak nangkonang Pak tor pesera se tolong kada bi Gusti Kanjeng Nabi engki kento orang sebanyak maca sholawat de Kanjeng nah ini kayak tas beda figur ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tas Allah bae Pak maca sholawat de ka Gusti Kanjeng Nabi malaikat Allah maca sholawat de Kanjeng Nabi gule perintah sareng Allah sareng ajunan pakon maca sholawat de Kanjeng nah arapa re oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cok tengalin beden apa tengalin esen kan beden yang TikTok YouTube bahwasanya maulidan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah bid'ah dolalah kesasar neraka ya mau congo esen maulid nika dikra maulid nika beda Pak tapi esen bacaan Al-Quran tapi esen sholawat Nabi tapi esen pengajian sehara mereka kemah engki maca Al-Quran perintah engki maca sholawat perintah ngaji wajib toreh papanan bodoh orang cak ngocak bid'ah Kanjeng Nabi tak teman ngelakonin duh suruh ngaji kada kasemenep ki ka kiai ka ulama kasa kiai lambok niku beniring dan beden Pak beniring dan beden Mak masa mau polong orang ketika ento dika angil Mak engki mangken berkata tenggenteng lambok berkata buntu dunjet Mak engki saya bakir nasib bi tetel melon lekor jale dindin ngak nikah lambok orang terongakan saya poter mun bener dengan selamat tah engki berarti ini tanda bukti sebetulnya mengadakan maulid itu tidak ada mudaratnya. Kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul pasti ada mudaratnya. Al-Quran kita beri saya perintah Pak, beri lakar perintah sholat, pasah, zakat, haji. Kalau kita kena tolak pun harus kita. Yang beri saya larang adalah kata oleh lakonin karena mudaratnya besar. Homer, berzina dan lain sebagainya, betul? Lengah tengah ini kata perintah yang tadi larangan nah. Selama di dalamnya ada isi-isi kandungan syariat itu boleh cek dan badan bentaban paham apa boleh panan maca sholawat dengan nada yang haru ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Ya Habib salam alaika, ya salawatullah alaika. Sareng ya Nabi. Allah, Allah ya Rasulullah, ya Rasul. Allah, ya Habib salam salawatullah alaika, anta syamsun anta badarun, nggih, anta nur Allah, anta Allah, anta mis. Subhanallah. Saya tak saya. Awalnya pas makin nikah viral. Napa? Lagu Joko Ting. Pas Joko Tingkir ngombe dawet cek entor ke perong. Mumpah Joko Tingkir ngombe dawet meleh di mah. Mak metena melolo sik kada aki be. Cek nganggo jok Pak tukang parkir dari Joko Tingkir. Joko Tingkir ka aronon belin Allah ki nyapok wali songo langkong-langkong kento santrene Sunan Kalijo. Pah tukang pah Joko Tingkir ngombe dawet. Syairna asli gasak beni Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir wali Jawa, santrine Sunan Kalijaga. Senika Pak. Wis masyhur ning Nusantara, dadi wali ya dadi raja, dadi ulangin boleh. Ulangin boleh lagi. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ning Nusantara, ya dadi wali ya dadi raja. Ya, Ibu Dina dak ngodet-ngodet dan macek semangat dan. Ora paling grup taser paling. Paling grup info deh ya paling. Info. Alenteng. Dah jeriak. Bedes nyaut onggo je deh. Aliyer kok. Aliyer, aurjek. Alenteng. Kayak mun tak maca sholawat, Bu. Tak jago bosku. Meledak. Lah terus aki ban jadi. Terus aki ban, jak gelem maca selawat, jak pas tak seneng maca selawat, pas jak maca selawat. Orang doa tak ada selawat dah tak terima. Apa aja ndak selawat tak sah. Konco ngandegi kita baca ki selawat tak le mole sampean. Mu selawat reman disar. Sallallahu Muhammad. La sallallahu Muhammad. Bon, intina boleh bi sampean ngiring. Mun ngako umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiring banyak maca sholawat Kanjeng na. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar kita nanti diajak masuk surga oleh Rasulullah. Pasir seyar bagula tak bisa Pak. Tinggal lebih sampai le pemolong bi Kanjeng Nabi apa tadi setong. Pelekak gerungan kita luar biasa panas sing apa kok kasa sujud Gusti Kanjeng Nabi nyoko de muka kaki Telaga Kausar. Apa yang terjadi? Anu apa ban Muhammad mak sujud Muhammad. Tak langkah umat kula kaya orang Samenep, orang Mekasan, orang Sampang, orang Bangkalan, orang Jawa banyak saseneng keten kula selama di dalam dunia ya Allah. Ni kaumatan kula sedaya ya Allah. Buka kaki Telaga Kausar pelka ya Allah. Buka aki Telaga Kausar nyintong aki ye no maki alhamdulillah nikah Pak kula lebih sampean daripada tek pangki Pak ngereng kula bang tembang amal ibadah dan kula ajunan kerpek amal kula ajunan tong bitong amal kula ajunan qabla antu zanu sebelum amal kula bisa sampean tembang bang Allah kerpek makin genceran bi dusah banyakan kamah kerpek Pak pikir makin muka HP bi Al-Quran banyak gambar awiritan biar rasanan banyak gambar
Alhamdulillah ngaku kapi baba. Assalamualaikum Muhammad. Loh, nikah kudu ker-peker. Cari gue lebih tay bangki, gue lebih sama jek mati abila, Pak. Engki. Boh, termasuk gue mula bajana. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mula bajana tak kira pas jamai penyoro di penyantir, Pak. Mati kapi, Pak. Saya sambil apa? Tak ada. Saya sambil cuma amal ibadah dan gula ajunan. Napa saya lakukan gula ajunan? Nikah saya sambil. Mon bagus sebanyak sambil bakun banyak sebagus. Saya coba bakun sambil kapi. Makan sama muda pengajian nggak makan ni kan tak langkong. Pesenang aten pak ikhlas karena Allah. Ku lebih sampai malam makan ni kelilingin malaikat. Ribuan malaikat. Laporaki dak Allah. Qad wajadnahum ya Rabb. Kula pun temu along polong ompon Pak Mas Huri. Bedaki maulidan, zikr maulid. Baca salawat, ngaji, beda pengajian bareng. Majasa ukaya Rob. Apa sebab seorang sejuk tojuk copot Mas Huri. Seniat tarkoncengan ngorbat Pak Mas Huri pas ngaji niat karena Allah taala karena ajunan. Napa sebab ya Rob? Qad wajadnahum. Qad wajadnahum kepangki pun gula. Langsung Allah debuk. Qad ghafartu lahum, maka sudah bekal oleh pangapura dari Allah taala. Oh, saya tak saya. Saya pun nak kena pondukan membeda fi'il madiyah dan beda qad aja nyaman li tahqiq. Allah tak main-main. Allah aku pak bakal nyeporak dosa dan gula ajunan. Alhamdulillah. Tahu sama cak istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tar ke pengajian pun sepora dosa. Setengkak demi setengkak genjot. Tujuh kata sejam lebih bagus daripada sedekah sampai sebuh subah. Lu kurang do remah. Keng mangkene pon jaman pon tak karuan. Beda pengajian aduh sang kesentara. Kadang tanya kiai siapa kadang sak pidato. Siapa kiai? Kiai Musleh bung kontara. Siapa kiai? Kiai Yasin, Kiai Holil Yasin entar. Siapa kiai? Abu Nawas je antara kok. Sampian kiai pesera beui pon. Kor esen pengajian, esen ngak mengingatkan ulah ajunan kepada perkara kebenaran, kebagusan, bernasehat, kesabaran. Antar sampean. Beninilai bolan sak pidato, Pak. Niat atin ajunan innamal a'malu binniat. Padahal orang entar kejedeng ro, Pak. Mun niat entar kejedeng pasti mandi, tapi mun orang entar kejedeng belum tentu man. Dan kadang akemi melolo, Pak. Padahal orang entar mun biasa mandi di sungai. Mun niat mandi pasti ke sungai, Pak. Tapi orang entar sungai belum tentu mandi, Pak. Dan kadang nyongok orang mandi. Jangan gelak lakon kakek jeriah. Sallallahu Muhammad. Tadi ngereng gue lebih sampean. Tengkan isma sita fa innaka mayitun. Orep odi sekarang gue lebih sampean. Tapi kayaknya ini lebih sampean bagala mate. Siapa sih tak mate? Mate kap. Reng soki mate reng tak endi. Selempo. Sakoros. Saglowing. Sakerker. Sabidato. Mun kiai re meni mate bengkes sekali rasan misan. Kiai re sedah dak iya. Cak gendale ajarin sopan muni tarik kiai miring. Mun kiai sedah dak iya. Sedah re beda maknana dadi esen swarga. Mun mateh nikmat agenteh. Mun bengkah bakal yobar dalam neraka. Ajir ada kita pas tahu kok meloloh. Becik kok beda-beda. Bang karena salah kesalahan semisal. Kok masih baca coba masih kok tak nyorong anggap kiai kan kok pakun kiai. Mau jadi kok beni oleh pelian jadi kok yang sengaka Allah. Bah, temen tak percaya aja siapa sih nyorong Pak Mas Huri ngujang gula. Mau tak keng Allah. Engki. Gula bilang tak daftar tadi kiai. Kira boro pah yojong di santren. Ayo, ada pendaftaran kiai? Tak ada. Cek yang kakek tak ngergain kok sekali. Jawab salam dah ada letak nyentak. Ulang kok sang orang goga walai. Orang-orang teguh kolek, teguh bulu, teguh tolang dia ada nak. Mengro ilmu teguh minta kerja. Endi deh. Allah wujud teguh beka bela Allahu Akbar ilaihi. Beda nak. Ahamin syakokin endi kok. Atrohin endi kok. Bitase miring endi kok.
ilmu takuna ke usnan beringin raka-raka aboh catanya apal katepal wiwis weruh wiwitani pati wiwaluyo ilairihi andi baca otirena kenangan nere ongku betalang ko ngon sampean tak percaya amba bada lebeda temor aman siapa sih mau cak ajar ngacom bah talang ko gula tau mana aja isa menep mun tak kuat cak terus lagi semaput pak oncan dero wallahi darah manding darah deso mun sampai tak siap cak aja takut out under cak cuman mangkir nyak tusan orang jadi dah kadang tak nyari tuh saya teren ini lebet nggak ada masih kiain nerok nyongok apa cak kok di HP kia jadi ngeting jeling ya kadung masuk tinggi langsung kosot ya maniman ya bingko ini corni di jak gelak kakek buk jak gelak kakek nang jauh ban jak semaron torkopi kok ban namun sallallahu Muhammad kiai resedo ini mate boh ku lebih sampean ku aku nikah masuk surga mun tak noro rombongan kiai noro rombongan siapa boh punten rombongan semenep ya kiai semenep rombongan mekasen kiai semekasen tapi pagi di ajuna Allah ketua rombongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad lo masuk tak masuk ke surga kada sebelum saja umat tak masuk surga lho ini ketua rombongan yang betul-betul ketua sejati meningak ketua rombongan wali songo dengan cecer tek kene kelupain bener mun Kanjeng Nabi sehari nika bodo cerita orang mate kun karo nyambi iman berislam cuma nyambi 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah bektona akabin medolo Nabi Muhammad gula umat ajunan Muhammad Nabi Muhammad gula umat ajunan Muhammad sehari bi malaikat Jibril bi Kanjeng Nabi abid teh temu ternyata abid etemu bodena nang neraka jahanam nang neraka jahanam ini bade somor dalem mun magagar batoh ki 70 tahun baru depak saya kata ya orang Islam tak bujang sekali roh bode dina orang Islam tak bujang banyak bada sapaan kelebihan apa hah siapa sih ngocak lebih celeng jengkok nyibatok mbak tak langkong saya nggak perkara yang paling enteng cepon selasi tong imam tak langkong adalah meninggalkan sholat 5 waktu ini kedabun Allah masalah kakum fi sakor apa kaki mak dalam neraka sakor kau lu aja wak kapiring ahli neraka sakor lam naku minal muslimin engkau dia tak aja jadi mun orang tak aja bisa orang berarti Allah tak belas make menentukan siapa Allah tak belas ku lebih sampean ni kebayaki neraka ni kudu asokor dak Allah apa karena swarga ni kasoceh bersih tak oleh masukin orang kotor senyambi dosa jadi sampean mun cabur ke neraka karo benih keng tak belas Allah keng niser sampean re masuk swar ya mun terus sampean retro langsung masuk swarga mangkane japonan yang keterangan kitab tarkibu tarhibu jaga salat 5 waktuna mun aja ke salat 5 waktu dah secara berjamaah tak langkong masuk ke surga kal berkih engak kelap bar langsung sak ija kelap iranying jenderen aduh pasal di mau pada kelap der ya kelap apa jadi ya mun tak percaya baca tibi kita pak tak tahu macah belen mun pada tak tahu neneng lah oh dari saja ke sore tali babak to kalber ki ngakelap pak ajolan isratal mustaqim suwot bar ngejid boleh la sallallahu Muhammad assalamualaikum ulangin boleh mati boleh turun kau mari ayo orang kota mate orang desa supir kernet mate saat dagang
saat ceramah mate boleh. Allah. Ayo ulangin sekalian be peserta, ayo peserta. Ada. Orang coba mate kebu nawas. Kebu nawas ngasep sampai Pak. Aduh. Jek siapa lagi anyong-nyong je melode ni. Siapa nyaman tu? Saya ngocak jek tak santak make dia siapa? Bakake dud. Badrut. Oh, mak kakek Badrut. Tang tretan ternyata aja. Tretan dari kamu ya, pada Islam mah. Al muslimu ahul muslim. Tretan orang Islam Islam pada Islam boleh bisa sampean nih mati Pak. Ongkuan apa pasal yang lagi gue. Cek tinggal mati di dalam kubur saya tanya ki bojong Pak. Ngereng ayo apa? Ampun Pak, cek tinggal lagi bojong Pak. Mangkan beda pantun cukup panggeng kelapa. Mbak, ayo pikir mandeman gitu. Cukup panggeng kelapa teh. Daerah tore abejeng ke sanguna mate daerah. Benih cukup panggeng kelapa teh cangkaro cangkacangan. Are pikir mandok mana ya. Ayo Ustaz. Cukup panggeng kelapa teh kayak ngade hadrona aro mikir odi pada ingkat lawar. Nasallallahu Muhammad. Ayo. Pak aro ada odi mikir lawar. Kamu kasak. Bara. Odi mik. Ustaz, suara hula tak kuat. Sampai saya nyanyi betul. Ini kasak betul apa tak? Jek tak mun cekak jek tak cotot degi. Tes odi tak. Ambil nyaman. Iya, soalon nyaman, ambil nyaman. Bah, cukup panggeng kok. Hah? Oh, versi Joko Tingkir. Oh, iya ini terserah kakek lah. Nasallallahu Muhammad. Cukup panggeng kelapa teh, tore abejeng kesanguna pateh. Mangken nikah osem penyakit corona, tak usah bingung kor salat jetina, bingung kor salat jetina. Bener. Salawat, salatullah. Ala Yasin, ala Yasin. Di nang kadu angku lebak, entar somur ngala aenga. Odi etunya cuma sakejak. Karena umur tore paguna, karena umur tore paguna. Salatullah ala Taha. Atana angangkui tomang ngelapate kebaikan. Ala kodu saja man kanyaman, takok mun mate tak ngibe iman.
takamun mate tak ngibe iman. Salatullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma Muhammad. Ben boleh ngak apa sering saya buat kiai gula sambian Pak. Nalekan Kanjeng Nabi bu nyaben dari pol-pol sokon. Malaikat Jibril tak tega Pak ninggalin Kanjeng Nabi bu nyaben Pak. Tapi nalekan pola lakar bejen masih Gusti Kanjeng Nabi bu pakune pontut Pak. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sada jenika saunggun kuwi sampean nek dari Allah bakal bali dak Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nika toh kalimat istirja, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalekane debunya ban Gusti Kanjeng Nabi, napa sih keluar di debuna Kanjeng Nabi? Dari lesan Kanjeng Nabi napa sih keluar? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Tinggal dapat kata obe Pak. Nyaben tinggal dapat kata obe. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Pejeng, pejeng, pejeng. Dari bucel ke leer. Alaikum bis-sholah wa ma malaikat aimanukum. Ku lebih sampean suruh abejeng, nak foto ku sampean ayo juga suruh abejeng. Istaghfir ma lam yugargir, ben minta sapa ora tegula ajunan sebelum menyabet depak ke gorgoro ka kerungan. Makanya udah bukan selain ajilu bisolati qoblal faud wa ajilu bitaubati qoblal maut. Kulo bisa sampean mate Pak. Odi ning sekejap. Kesenengan dalam sunnah sekoni Pak. Allah ada dalam Al-Qur'an kul kepada Muhammad mata'ud dunya qalil. Kesenangan dalam dunia sekoni. Wal akhiratu sedangkan akhirat khairu, aja lebih bagus. Tapi bagi siapa? Limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tudlamuna fatila, maka orang yang setakwa kepada Allah tidak akan disakiti sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mau tak partai aja. Tore. Ku versi gula sampai norok butek be. Ada senorok, Pak. Keluarga tak norok, dunya tak norok. Senorok amaluhu amal tergula ajunan. Bungko tingkat tak ekiba. Ayo sampai ngocak tak kiben tok iki. Ya. Ayo pok saya baba aja. Bungko tingkat tak ekiba. Tak samik kan. Bungko mapan tak motor mapan sampian mate binin alake pole sampian. Bener bener ya bu ibu ibu aja jadi ngaki tegal lebar tae kalong banyak tae geleng rempeng tae sampian mate laki nabi ini sampian mate laki nabi ini iya kok wallahi iya ikor ki ngoda mau labor bulung polos apa salah lagi Nabi sallallahu Muhammad orang bini lakin mate do ida ada tok krole tu watah aduh eda macete kenaka eda macete kena Arapa le arapa dungko bahaya noro nangis le arapa tang laki po ring malam tang laki ki odi marom mate du semua orang sebanyak ko ya salah ketang laki engkau malam menolongin Pak Mas Huri aku bayi jajan mulai kol 11 malam depak ke rumah kok ternyata tang laki kita tedung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang le, iya kak. Mak guru datang ke jajan tak mari kak. Mari bajang, enjak kak. Bajang ada. Monde iya kok mandi kada. Ilah di mandi pas bajang. Kita kok kita kemarin pas tak bajang isak ben. Iya kak, soon kak. Jenenge kelampine molen gulaku tak salen. Wah langsung dukal kebe pah mandi. Keluar di jeding. Gun karo abung sempung sarung samper.
Otomatis bini nah tak aku tangan tak katokan. Bi selake temuh. Mari apa aja kita ro bunte ke pangkeng. Mari bajang lek, mari lek Kak. Mayu lek mon mati na setan. Sebini ngocak bolan payah saboran Kak. Deki be mari sebu ya Kak engko payah kok teh dunga. Oh iya lek sabar selake. Saya jaga salat sabini jaga takok pahnan. Tusak ka Allah. Soal tusan ring bini ring laki norok nangkung. Engki. Lastare kento. Salatu wassalamu alaik. Kak sebu Kak sebu. Alhamdulillah mari bajang mere maren. Mari bajang sebu sebini toron kadang matepak lencak bi bental bi fatal guling. Etek detek selake tering tak teng deteng. Ting yentarin ke musola keng pakuna sujud senika jungka aki pah aglundur pah mate Pak. Aduh. Kaki maro-maro mate Kak, tak pamin kangko Kak. Kaki taing ngage janji nede Kak, bila kau mati ku ikut mati pret. Jadi ceretan dah iya jadi malam abok, biko minta malam mati beri majid mari sobuh. Jangan tahu tang laki mati mari sobuh malam beri biko masih petongkan. Tinggal dia terengkok sebingung tibi po. Untang laki lekaran mati tak teropa apa tiko saudiri panan mun terobin tak kesap. Oh tinggal mare pandiin kafanin solaten pase pekol Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sebini nih tonton. Tetangga tanya, siapa Ibu? Ini nele. Nangis opo semaput tuh kali lele. Ting mari depan kau bulan ini bendem mulai ki nangis. Oleh petongare ada lah tak nangis boleh. Ting loleh pak peluare ada lah pote matan lah ada ramiran sekali. Tinggal oleh satu saarin ada lah mulai nak kelambian bek mapan. Tinggal oleh pak bulan jadi nak kena pondukan tahu masa iddah. Wow celan biasa loros pah celetok. Ternyata trolaki ya boleh trolaki ya trolaki ya. Oh bu badak. Mengembut alangkong lakar odik ni gentenan engki torjuk nikah diin pengira mun bedi judu ni beda remak boy polan ratin tak jaminan polan ganteng tak jaminan polan soki tak jaminan banyak golongan artis ratin soki ganteng pesa serak Krisdayanti Anang Hermansyah lonjak kian kita temu Lesti kita temu mak kenal bi Lesti bang enggak hah mak kenal bi Lesti bang hah bo mun tanggal kenalan bani Lesti golong Nadang Hermansyah Ahmad Dhani Derwa mak kenal sampean ka Danang anu Dandang sampean ka Dhani Ahmad Dhani bi Anang ya, karena karo tangkan cakapi Pak kanca gula kapi Pak. Kenal sama kenal kayak nggak sak tak kenal ke gula kayak kadang berde judu nikah siapa teh nah dengan dibet ganteh orang laki lah gantenan laka lambek nikah Roma benih non Pak Masuri non sesepo enggi ganteh Pak Masuri gantenan dan kadang dah motor sampean ngerayan diri dealer oleh Pak tahun lunas kreditnya butuh obeng jual gantereng lain beda
Kadang-kadang tereng lain tek le bele kalah kecok. Iya kan beda sekelangan karo iki. Bengki Pak. Senika. Yang makan kau matoro, kabu ibu, banyak masuk selawat, jaga solat 5 waktu. Nah, apa? Jaga dan gula ajunan, ate dan gula ajunan. Karena debun Allah, sapan orang mendirikan solat 5 waktu akan dijauhkan dari perkara fahsya dan mungkar. Engki. Tapi kadang-kadang berdereng bini le Pak. Ya Allah, le belein bi kiai ni kan. Tak setia ki keselake, selingkuh, beda. Tak ada tek maten, nah ki odi belega akan tek reng laki lain. Beda. Kayak dengan kireng bini, saya baba. Sampian jadi mau sampai selingkuh dari selake, jangan sampai ke swarga. Baun kanan tak ngiding gak. Kayak dengan kiri. Mulai balein ngari, aki pakun, toman berarti. Ustaz, toman Ustaz. Reng bini dan toman. Itu nang macam kau lah, kau ambu marerela, sejam lebih kau lah. Toman, andi bini ngako pujangan. Reng lake. Toman, andi bini ki selingkuhan. Toman, andi bini ki da gendaan. Se paling toman, andi bini ki nyare ampongan. Bini tan nyoro bini laki tering bahas apes kagko jadi ya. Bini Meleatil. Ya bini kada. Reng bini semangken banyak se akatengka. Ngucak nyaman mundeti mama muda. Tak tahu na umur pun sajen tua. Raja tusa tak keresa. Nendang tan, engkau sak nyanyi dah. Toman. Andi lake kicar pacaran. Toman. Andi lake ki pun telponan. Toman. Andi lake ki burle-buren. Sepaling toman. Andi lake ki nyare ampongan. Kok semalas jadi seru nyanyi ji ya ki burun. Ayo. Toman boleh. Ceman mangken Arab. Cemana tak karuan. Rosak saya tak kuat. Benyareng bini lakona main tiktokan. Ambuin buk. Saben are lakona kun jogetan. Sampai lupa laki nate beringakan. Gara-gara TikTok sampai te beringakan lagi copik tuh tapok muan sebini jadi. Toman jadi. Assalamualaikum. Saben are sibuk lako atenten. Aduh payah. Ales bendipen ladu jung telkan telen. Gaya nata ngalai paraben. Mata engak ceklah Adiana mare buduen. Rasulullah Muhammad.
Seporan mak seporan. Orang bini. Baba. Sampian adenten oleh niat ngormat selake bentro meseneng selake. Enggi. Keng karo mun keluar dari Roma labuk lah jak adenten. Arapa takok sampai bedereng laki tero haram hukum sampian. Ujareng dong kadong reng bini mangke tak ro karuan. Dari terorat dina alis sampai cokor. Bukan cuma dicukur tok sampai dibut-but. Alisnya itu dibaba, dia pindah ke atas. Ekete celak. Celaknya nganggu celak merek Sekiwa. Ada iki bentar pasar. Wah apa luan? Lontor. Ada. Wah gerebes kebobo kae kamak repet tang pas enggak sampai kerepor. Wah celeng kabeh. Kadang bodoh boleh. Sangangkui tambahan bulu kejorok. Nyaman roh anti badai. Celetong deh. Melek anti badai larang kuat, melek len tak kuat. Jadi melek bag semuda. Wah ya jauh tar bubu bis lake. Wah ngangkui bulu kejok anti badai. Selake tadi motor di sepedaan. Angin depan raju ngebus. Ada pas sengkap separuh deh. Tempat erok jalan goncengan bisa lake aja goncengan. Anti badai terketeran. Depan kabungkon si abubu, pas langsung ngeltok setong. Selake toron. Lek, apa kak? Bulu kejan kamu setong. Ngeltok paling kak dia temu. Buka dek, setong lek, buka dek, seret buka do. Ada pas nganu keti. Allah. Lemon dalam kamar bu, oleh bu, pemapan pekadel bibir dia. Ya kayak mau lipenan, semapan deh jangan kui lipen okana bu. Ngakui apa kiais? Latulip. Jadi mon ali penan ngakui latulip, nyium selake tak ngaleli penabu. Dah iya, ngakui lipen okana, pekadel. Ada, dia lah kadel pah takok sakit kepah. Harap ya takok cekak. Bayi mon mirek okana, bu cekak tinggal macam podo. Pah cekak haram cekak. Romah hari bawa dengan kui okana kantel. Siapa bibunya? Demak abu ngar. Melihat apa bu? Nehungo. Ada yang lebih David, mak, mata ke kebuk, takut enggak. Dan silala Muhammad, betalang kong, gula merek bedok na apa oning, jadi gula neng laki tanggung jawab, mulai bedok gula semakan. Kayak budan bu nyai, MS glow. Iya, krim pagi, krim malam. Kilain pot semprot ngakui muang dok gedok roh. Kita teman miliki hati badai biko haram lek badai biko ngulipen latulip celak latulip mapan detin iya jak gelap bu kakek terwagi ya siapa yang bini tak terwagi glowing thank you mak kapi terwagi glowing kayak kau matoro kebuk nasi kuring ya nasi kuring keluarga kan jek gengan nangkah mua glowing ya paglowing kayak selake siapa talkah bener Bojoreng bini, dia kadang masuk neraka. Berikan kurang sholat tak. Arab pagi tak ngerti kelakin. Mulakin kemampuan 100.000 sehari minta 2 second. Ya mengih. Bener. Selake kemampuan mulai beda fiksi. Sampai minta MS glow. Ya repotong nih dia lah tak boleh lempo deh. Ira-ira kakek pun jadi. Nah letak kuat melaki bedok seragam melolo debak rumah sentak. Tanya ki kopi, lek kayak ki kopi, kopi gula tak ada. Ya jadi bah mengingat ada. Wah ajunan koros kia yang kok pada. Cak koron dina ada jago kok, menimbuk kok celek kergi kok. Bocok tak kau punya itu dung napang. Tinggal ngalah melolo. Mau sampai punya itu dung napang, susah gula. Cong kayak di dimah. Jo raga-raga lah pengajian oleh berkada juga bunya yang ngampul tedung napang. Ada kok pak kuring cuko, apa kuring nase kok.
Mari guring nasi dok bi lah bang. Dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa jika saya guring lek? Siapa saya guring? Kok gung raja tu seka demi kamu sayang. Yang benih keng dah remah re gentang. Toman gula tadi cara gula. Dua remah sekiran punya gentang. Papa kunapang loncakin bi gula. Marilah kita main tapang-tapangan. Ada pasti nggak kata asal dunga gengger. Lawan sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Mbak tak langkong kapi sobung saya gibah. Engki. Pas pagi yang mulia kiamah saya bisa nolongin dan gue cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin mengebedakan maulid setong, zikra maulid setong karena syukur de Allah gue sering ajunan ibadat di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, kan gue lebih sampean reta lepah cok gue lebih sampean endi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib hukumnya untuk diikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini yang paling penting, empon jak dingagi pon. Bercobong ceretan sampai makin orang amulot kemalaharan tade pak. Orang seneng Kanjeng Nabi, gelem di ngodagi sunnah Kanjeng Nabi, banyak macam selawat, kesoki pak. Makanya orang ini dipangkat pampak pak, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nyaman itunya, nyaman yang akhirat. Pola gula oleh barokah selawat, barokah oleh pengajian, barokah polong bi para alim ulama, gula bisa sampai penyaman itunya sampai akhirat. Amin Allahumma. Bahkan jelas pondabun Kanjeng Nabi sapan orang di akhir zaman gitu menjauh dari ulama, menjauh dari kiai, menjauh dari para habaib seorang nah berokah perekonomian bakal debu bang Allah. Nomor 2 bakal datang pemimpin si dolim. Nomor 3 bakal mati bi ghairi iman tak nyambi iman. Naudu bukti nyata banyak makin orang lambok di sepeda pancal coba petaberin sapi pak petaberin Tegal beli pak di dah pancal Gi orang lambak di dah pancal cok petaberin sapi masih Tegal beli mun makin dana det ngodeton sepeda nah ninja ambui perapatan sepeda ninja meleh rokok eceran. Ayo terbalik di Majeriah bilan tompada da pancal cek petaberin sape Tegal beli makin tompada da motor meleh rokok eceran. Ayo terbalik di Majeriah. Apa orang mesemak ka ulama kering tuana bengal bi tetangga tak rukun torcer rek bener badah sapaan badak langkong terakhir nih kawan terakhir matorok pagi ini kepada keben nyaman harisi pak harisi ini kenyare golongan lema orang petong polo kalih lok celokan pak bi malaikat Jibril tanya ki anu apa kisi mak waktu-waktuan sampai petong polo kalih engkau nyariin orang setak bujeng. Nomor 2 siapa orang secerek. Nomor 3 siapa senong-ngenoman perkara haram. Nomor 4 siapa orang seneng mabuduan besi atau seneng ngakan perkara riba. Nomor 5 siapa orang tar ke masjid ke masjid tak betah masalah agama ke betah masalah dunia. Kakan biar sih sep sempuraki kelem neraka lupa lem neraka kelampiin aspal pahyobor naudu intina malam mangken gitu mantar muka boleh bisa sampean ngebedaki zikra maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asolat boleh mantar muka sajunan istiqomah asolat amin Allahumma dan gue sering ajunan pon jelas karena Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah lampek orang mantar gue dadi orang lampek sering ajunan amin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh kasih sayang rahmatan lil alamin tahu saya sampai tretan kancah muso pak edulem pak muso edu saya selalu cak ngocain Kanjeng Nabi orang buwi orang buta orang ngemis selalu ngocain Kanjeng Nabi ketemu bi orang
kakek jatoro Muhammad rokat daftar pakarwa tukang sihir keng saatulang benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalekan Gusti Kanjeng Nabi wafat ekan tebi sahabat Abu Bakar ekres sabi reng ngemis diriah bi orang sebut jadi ekres sah cok tanang tidak selembut Rasulullah tidak selembut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari benih sebiasa atulang kok ruah paling Arya kancan Muhammad tak langkong gula lakar kancan Nabi Muhammad keng saatulang sampean benar ya karwah benih orang carpak benih tukang sihir karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saatulang sampean benar dengan lembut dengan ikhlas penuh kasih sayang ke arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokan kelembutan ben ahlak ka Gusti Kanjeng Nabi orang sebiasa atu timoso sejak ngocain benar langsung berikrar membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah manten bula ajunan tuti orang sarukun bisa teretanan boleh tetang ke bi orang lain amin Allahumma ben mateh kudu bisa sampean sedaya nyambi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur amin Allahumma soalnya mate pada tetemo Ja'far Sodik sedeh tapan maca Al-Qur'an biasaan baca Al-Qur'an Bu Nyai bilang kasa TikTok viral tapan mimpin tahlil wa ilahukum ilahu wahid saiki kan beda orang sampai ketok la ilaha illallah tak bisa nyaut la ilaha illallah nah untuk kalau sampai tidak mampu apa-apapun pon tak napa tapi lakukan yang terbaik yang kau mampu tak kabuna puji dur ini masih kene pon pahala nah yang penting mendapat rahmat dari Allah taala pola aku bisa main mati tepan puji dur amin Allahumma bodoh tak kiai orang mati tepan puji dur bodoh kun ngagot na puji dur mati mak bisa kegerin jidur lah karo bagian mati tepan puji itu ndak kok mati ngara Jafir on Musa apa on jauh buru paten kakek paten selalu jauh buru gendeng dah buru Nabi Musa lari siapa samunya Pak? Siapa usak jaran guru? Ro Peter wa ro temoro. Siapa samunya? Kiai bagus ro. Kecuali engko tanya munyi apa jaran dah ya. Kadang-kadang siapa samunya jaran niku kiai dari jaran. Mosa donte njo. Prajurit siap kejar Musa oke on jarin kita ada pak kata saya pelka minum gak ada minum apa sah larutan on ada selekosa ada on rasanya apa sah iya on teh beri selako nja on mintalah sa todus on pon dan mau kedan kula ja teh terus sakit lebih-lebih lah arekan konjongan biasa teh benih pengajian umum teh ki tenging bidabit ki melala jak lanjutan payah kok lah sejam lebih kok ja sengkeliseng ja pada saya semuli lah haram iya aja lah ngono sermak kain ja lanjak ujang tibe arang kok gila para anyanyi gila eros tersakin kok gila pas ring bini ring laki para nyanyi deh ero malam ini malam terakhir bagi kita para nyanyi ero kok tang ustad ya glowing oke berada ya lebih bon intina boleh bisa sampean ayo boleh bisa sampean tetap bahwa saya Nabi yang paling terakhir cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang memberi syafaat besok cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Isa dicari semua tidak bertanggung jawab kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umatnya pantaslah kita
mengadakan zikra maulid, pantaslah kita dan juga memang wajib hukumnya karena ini perintah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berharap untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak cucu kami 7 turunan semua dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama Rasulullah masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ya syahidina siratal mustaqim. Akhiran wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.